Ando yang mana dosa dalam tema pulang kalau tawa halaji burdi atta deh atte burdi ini bude ini tawa yang mu ini halaman mana darani video satu orang ada pulang no halaji Afrika info ini dengan ala artikel juga dengan koparsek ini juga kodeng juga kodeng jadi kita behai pijin pijin kuliah yang pijin pop ala di makin info kan dia besen di gore so pijin begitu semua di artikel di on telepon kadi avec une lampe un telepon une lampe kali memang tahu pijin pop hindi pematu undona feminin undona maskulin ini kahala jadi kumula dengan dikundung garan dengan dikundung deh ini ngomong di pulang kadi ala dong mulai warna kelas B tahun kusihan bukan lantas fok mak yang do European fok Asia Eropa fok ni kala di mak artikel ini mau kala ngomong di warna yang udah water dong gila dong udah wae wede untuk jadi pada Afrika tamuna birang indah deh Arab ngadu jif donc aray kadi den forme ande forme woni dum d'accord hay goto yebbi dum ala wondema Afrique c'est le bassin de l'humanité donc Afrique c'est une bassin de l'humanité aray hinde be sikke ano Egypte ma Ethiopie aray ko bayi won be delle hande ko be wonno gudanga ko balade kiron balade kiron mo be mo haram be invite mo on tigi yahuda ita kamete le kamete kono woni dum parce que ari leydi Égypte wana na Égypte nete ko kambe ari ko be ari Égypte be ati ade non ko kambe yati on so den en kambe on hari ko be nete ko kamit kono woni dum voilà ko leydi balebe leydi balebe donc ari ko balebe wonno nder leydi Égypte donc continue ini mumi halirino ini yang anda kahala jini mumi anda ini golbundo kudu c'est-à-dire non femme c'est golbundo water ini yang jadi pop wading sundo water yang kudu uno certa parce que ça handa juga wada do uma gitu doina wada saria juga vota saria do parlement de mak ini ko discrimination entre hommes et femmes c'est une vote ta discrimination wadu donc bagaimana dengan jadi membela mengaji artikel mengaji ko feminin maskulin donc kalau tahu itu dan tahu itu hai artikel jadi wono awal dan ko pidum be inan do feminin do maskulin donc ko tahu bagaimana en ada ko kan ko sede wonde mahala pularkan ngal ini iya magal kulli wondema ngal tawa halaji ɓurɗi ene wudede halaji ɓurɗi attade ɗe en honno ɗum ɗo misal exemple ji ɗo seeɗa joni en fuɗɗike dow hari haalugol qualificatif on teddingol ngol vraiment teddingol ngol ko woodi kon teddingol ngol foppo koko yeton teddingol fof koye pular yimɓe ɗum ɗon exception ala ka ndaari ɗo wo ka ndaari ɗon teddingol goɗɗo neɗɗo teddingol mo kala haala waɗu ka ƴettuka teddingol ɗum ɗon on fof ɗum mum ɗin kaka pular donc e wawi ƴettude yon ɓawi haalaji portoɓe ɓen ɗum ɗon en jeeɗa e mum en ƴettay haalaji africain seeɗa ndaren so tawi ko non woniri ɗoni en ƴettay haalaji africain haala men enen Guinée Conakry ƴettay haala men ɗoni sen jetti ka français nomi haaliri noon ewaya dow ɗo se lumonter ko kanko ka pular ko kamɓe woni babenga ko kamɓe woni babenga ko kamɓe woni babenga ono ɓeeɗa ko nuyi ka français ko kanko woni noon kadi ka maninka so ndaari ka maninka kadi ko hunde wotere kamɓe kadi ko ton kamɓe kadi o yaari ka teddingol kamɓe kadi siko ɓaawo maɓɓe ɓe teddinayi ka
ka maninka siko yeso makko kam be teddine ko so woni dum e bawa makko alele ifa alele donc ko lido a on ko dum on quelli ko kanko ko goto a on ko goto non kadi ka soso on kadi a ni atanara iba atanara a on o yifantin a on do e a on do ko goto ko dum goto oui ko structure ko goto ko dum quelli do kadi ko hala wota donc ko yino do ka pular certi donc mandi pulangal no hecci gal do kadi ka teddingol holli en do kadi wondema ɗiɗo haalaji kadi ko nder mum ɓewji fi teddingol ngol kono o yii si woni ɗum o ɓawa ɗon tigi ɓe ala haala no ɓe teddinira kono ka pular no woodi ka pular no woodi donc o yii ɗo e woni ɗo ɗi exemple ji ɗiɗi ɗiɗo haalaji ɗiɗi ko haalaji afrique haalaji ɗiɗi donc so ƴetti noon haala ka ƴettuɗo wo kan nder ka ƴettuɗo hen haala afrique teddingol ngol ko yeeso on tigi ɓe teddinani kono ka ɓaawo on tigi ɗon o jaɓitay on teddingol ɗon ɓe ittay kono ka pular kon ɗon ina lucci ɗon donc handi ɗo no holli wondema seede on construction on structure on haala kan no ka woni yarde no holli ɗo ka pular no aji ɗeɗa ɗi haalaji ɗam ɗiɗi ɗi gonnuɗen ɗo misal mum haalaji africaine ɗen kadi ƴettuɗo wokono ɗum noon so ƴetti o yi ka pular no serti muɗum e ɗiɗa haalaji africaine donc ɗon noon ɗuma noon kadi question ni kono ɗum no si tawi pular ngal manda e haala africaine pular ngal manda e haala portoɓe ara buuroɓe e ɗum hara ko ɗum pular nande mum e yeeya ɗum ɗon lega donc on tuɗon falan waɗande min ƴette haala africaine ka ƴettuɗo wo ka ƴettuɗo haala africaine ka ƴettuɗo wo ka ƴettuɗo o yiyata e nder ɗin haalaji ɗe inde ɗo enfer satan paradis etc ɗum haalaji wigol jahannama yiite wigol seytane e aljanna ɗin haalaji ko haalaji ardude e ɗin religion ji abrahamique juif chrétien e musulman ko ɗi addi ɗin haalaji ɗon hari ɗum ɗon alano ɗum ɗon ala ha joni ala e haalaji men sen ɗumɗumanni ko tan ko mayi hen ka arabe mayi hen ka français ma ka anglais en kaɗa ko ma ƴetten haalaji maɓɓe ɗin kamɓe adduɓe ɗum ɗon